R2K Radio Usuklekoga R2K kwelelo badona tapokela tini kiro kisi luni la yuli kisi yadoni la R2K kwelelo da so direct klene da so lepo pa platform ni dirupagmewa kia new greco loli pdono sipora sin sukwita da so le we shugo ko da so utho da lo tv da sa ta ba kuba ga wi di to gmle da pha kwa thwelo da ge go me so ta sai pha do te so ku tho da so tuni su thi ko da so da mo wi lo ki hi kholo ta dwe ukwi o utho tu bu tho do lo kha kha da so do time phone gli mu kho ko philippine pu astragator ba ba ti sikhiga da so phani lo ukhodona the ko no R2K Radio Kanyodog lusopugra KNU Grakololi Pedono Siborasine Pela Yuli Kisi Luzoni Mukhila Kinari Egdo Suwida Pe Jote Kanyoko Sertalo Tonila Pedono Siborasine Hinimudadi Kanyo Pumugra KWO Garako de Kaba D KNU Nere the Hedo Garako Kieto Sikowi Me Pomukuna Regale Mihuta Planila Pwa Sukwida KNU Grakololi Tukokla do so sotam la bo phumu no siporasine bata upleto petro kwiya yesiani le nyoko sebuwi phesu kwita gto athani owe khusi khwini ne la di jodora muduga so matita tulo totho kwiya khusi yani wi lakhi he ogdulo ko chote bu ne la phe totho kwiya khosi khoni tu khitho khoni le ko sa kanyo pomu do phota da pha le tu ba tatita ya da pha go kanyo pomu gro le software master da le takuba ku se tau su clear gto hini mudadi ne re the khe da ga so ne la R2K Jode Gnyoko Sir Shwiko TV da sa da bakuba gawi Tamaloti da so de ni dibasa Kamler pa kwa twelo za gigo Mesa ta sai pha do te so ku to kha weni lo We Shwiko ko bu pono gi tikya ga I ba thwe TV da sa phokho da thmi thmo do kwa do ye phla x-ray bu Pwa ye si ga ne tati ba we da sa kha ni lo Ba thwe do TV da sa da bakuba ga phokho We mesa kamler taw su kle we klo I Kamler lo uso phe ko sir do klo pha Di to ko do de katikha na de go taw su kle pa ba mu ba da pha he ku kha weni lo Tabano ba thwe do TV da sa pha me we Khinwi su phokho ku we no kho at ye sra lo lo bui lo to do riba do so ke sa bo le ani ji da pha pa khu we ni lo Kamler lo uso phe chote nyoko sir we me so ho ku bo pha bu da me tu ba tabano pha li ne tagle ku ta ya bla da so kle lo ta sa hi lo obu do or pha ge me sa ta sai pha do he blo du ti nya kha we ni lo R2K Radio Tine su ti ko da so da mo thani ble do bu tu ko ka ta dwe uma ha go kwi ho log wa gam la hi ho phyo de lo kha kha ha go ku we ge ne data form ma ti do ba phla kha we phe la yu li kisi le zo ni ne lo ki tho kisi lwi ni khula do bu hi le ta dwe uma ha go kwi o no gi u tho tu lo ta kla da kho gi si we ne lo theda phe bu kwi la yu de la do bu ne mandale ko do sgan ko do to northern ko do mgwe ko do do chho ko se da pha bu log wa gam la hi de tho ble me u ha go ku we ge si we ne lo tu ko ka ta dwe uma ha go kwi hi kho da pha ke do de ta phe we do the work hele pa phota lo ki ya nwi si pu wi me me le sgan ko do bu de kho hi kho le ta dwe uma ha go kwi o mla ge ya u tho tu lo nwi si li ge pa phla kha we ne lo tini do bu ne rekho ko se ho go bu si ko hi kho le ta dwe uma ha go kwi o no gi no dwa he u a tho we ge si ko pa phla kha we ne lo kho phlo le tu ko ka dwe uma ha go kwi kam le hi kho ta tu tho pha le ni lo tu klo pha ba kwa so me do thi da lo ba yu pha kho ta ko so go me ge ta ta o go me ge kwa so me ba ta ko ta khe pha ni lo R2K Radio Time phone Gilimu Gamila Conula Go Philippine Deni Kulu Ho Su Tawanilla Philippine Pado Bamubada Ko Gilimu Uda Homege Muko Su Ho Tido Noya Hokola Pa Utawi Wa Kela Badida Sran Sikigabage Tekawela Weko Manila Clark or Ray Pentagas Busego Hoko La Ho Modagaro Puta Thega Bathiwanilla Time phone Gilimu Galmi is Uda Suguta Narine Tegia Huziki kilometer we Duho da Su Ko Amutogli Soda Pagido Kasakota Lola Hokola Tabayo Alo Pwa Kito Gasiko Tatune lo klege tewa mukogli to go weklo bubara lo khawela lime u taletha kilo tikle ta wisoto sodo kopu ko khla taletha kilo le klikla ta lo khiya ble bata kati khawela tenfong kli mu kho ko mu ba dru menu lo dune su ba phu da le siri go de ka pa ta kho so go community tewa de ka pa ma we
ฮังกองตุตากะโลตากะตะเคลสิโกบาดุบาทิเวลอกะลีกลาดอปอเลปูตากะโลตนอบาตาทุกปิโอบาซาเลพังกูกอมุนุตกะปาเนเรโลเตตาโลคโลคลีนอกอรพานิลอ